Igor, pozor! Počasni pozdrav! Ade! Stop! Ministre, odbrane Republike Slovenije, vaše ekscelencije ambasadore, Unije Teševu, ostali članovi delegacije, dobro mi došli u sjedište Ministarstva odbrane i oružanih snaga. Poštovani ministri, poštovani predstavnici NATO saveza iz Brisela, poštovani predstavnici EUFOR-a, poštovane zvanice, dragi gosti, dame i gospodo, dobrodošli na svečanu ceremoniju primopredaje vozila Vojnoj policiji oružanih snaga Bosne i Hercegovine, doniranih od strane Republike Slovenije kroz NATO inicijativu za izgradnju odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Good morning, ladies and gentlemen. Very good to see you here today. I've travelled here today from Brussels for this ceremony. We're very proud to be here today to see the delivery of these vehicles. This is not just these vehicles, there's also a training package and a capacity building package that has come together with these vehicles. This is one of 9 projects that we have with the Ministry of Defence in Bosnia and Herzegovina, and one of 12 that we have with the government as a whole. We're making good progress on all these lines of work with the government of Bosnia and Herzegovina, but today marks a real turning point in the delivery of this initiative. And on this, I would like to give a particular thanks to the government of Slovenia and Minister Sajovic, who is here with us today. This is substantial support that's been given by Slovenia to the armed forces of Bosnia and Herzegovina within the context of the NATO support package. As I said in my remarks earlier, this is an example to other countries in NATO to step up and support Bosnia and Herzegovina in the same way. Thank you very much. Hvala gospodine Kazali. Sada bih zamolila slovenskog ministra odbrane, gospodina Boruta Sajovca, da se obrati. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, hvala za pozornost in pa za vaš obisk. Z vašim gospodom ministrom in sodelavci imamo v teh 2 dneh aktivno, delovno in pa predvsem zelo konkretno in odprto srečanje. Medsebojne pogovore smo uspešno zaključili. Zdaj smo tu v Rajlovcu na primopredaji teh vozil. Obiskali bomo še poveljstvo NATO v Sarajevu in pa potem tudi naše pripadnice in pripadnike v 51. kontingentu Slovenske vojske, ki sodelujejo v operaciji EUFOR Althea. Odnosi med obema državama so že desetletja in desetletja odlični.
ne gre za zgodbe sodelovanja dveh držav, bodočih zaveznic, gre za več, gre za spoštovanje ljudi, s katerim smo imeli skupno preteklost, delimo sedanjost in bomo dobri sodelavci tudi v prihodnosti. Tudi v vaši državi krepite, posodabljate, modernizirate obrambni sistem. V lanskem letu smo imeli na področju sodelovanja 25 aktivnosti, letos jih imamo 18 in prepričan sem, da jih bomo uspešno izvedli. Sarajevo je odprto mesto, povezano v Evropo in v svet že stoletja in stoletja. Jaz sem prepričan, da boste stvari uredili tudi na formalno-pravni ravni in da se nam čim prej pridružite v severnoatlantskih povezavah. Mi vam bomo pri tem nudili iskreno pomoč. Slovenija ni samo prijateljica vašega obrambnega sistema. Jaz si želim kot minister, da se na podlagi našega sodelovanja čuti, da podpiramo vse državljanke in državljane vaše čudovite države in zato poleg vojaškega izjemno veliko pozornost dajemo tudi civilnemu sodelovanju, tako na področju Rdečega križa, defibrilatorjev, logistike, sistema zaščite in pa reševanja. Tale zgodba danes s temi vozili za vojaško policijo je eden od večjih prvih korakov. Zgodbo bomo še nadaljevali v smeri usposabljanja in izobraževanja kriminalistične policije in z drugimi zgodbami, ki bodo okrepile vašo varnost vsem skupaj v tem srednjeevropskem prostoru, pa tudi sodelovanje. Vsem še enkrat hvala lepa za sodelovanje, na skupni poti naprej pa samo pogumno, odločno, predvsem pa notranje enotno. A sada molim ministra odbrane Bosne i Hercegovine, gospodina Heleza, za izjavu. Uvaženi predstavnici medija, dobrodošli ovdje danas da prezentujete javnosti ovu primaprodaju 4 specijalizovana policijska vozila koja su donirana od Republike Slovenije. Na NATO samitu u Madridu 2022. godine donesena je odluka o pomoći Bosni i Hercegovini i ovo je prvi paket pomoći koji je konkretno isporučen i želim da se javno zahvalim Republici Sloveniji i ministru Sajoviću zato što su prije roka na 8 mjeseci isporučili ova specijalizirana vozila Bosni i Hercegovini i oružanim snagama. Uprkos svim obstrukcijama, ovo je nastavak opremanja i modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova 4 specijalizirana vozila namijenjena su, policijska vozila namijenjena su bataljonskoj grupi lake pješadije koja je osposobljena i deklarisana po NATO standardima. Sa ovim vozilima naše deklarisane jedinice će izvršavati lakše misije Ujedinjenih nacija, međunarodne misije mira, Ujedinjenih nacija, NATO saveza i Evropske unije. Također želim da se zahvalim predstavnicima NATO saveza iz Brisela i predstavnicima NATO-a u Sarajevu ovdje u Bosni i Hercegovini. Također danas smo dogovorili da Republika Slovenija kao dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine će podržavati Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala ministre. Poštovani predsjednici... Honor Guard welcomes you to Camp Budimir and is ready for inspection.
Excellency, once again, welcome to Bangkok. It's a privilege for us to get you here. Thank you. Thank you very much for your time and for invitation. We have to again, I have to run fast. Reduce forces in the park. All of us that need it. That we always find the right way. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Tisti, ki delajo v Euforju, se ukvarjajo pač z operativnimi nalogami, medtem ko mi, ki delamo v NATO, se ukvarjamo bolj s strateškimi. Jori Jovič je tudi namestnik, predsednik kraja, delovni investitor, Zelenjava, Eberhard, namestnik Venika Lota, vodja NPE, višji Popuščak Brečko, Marino, Popuščak Nebučar, finančnica. Pravdi za denar. Ja, ona je alfa na moj denar. Vojak Božič, administracija in kot smo že prej omenili, dr. Kovar Privršek, civilni strokovnjak v NATO. Kako si? Dobro, hvala. Da vidim, imamo zanimivo ekipo. Torej, to je naš hiša, slovenska.